Ngi pediang snobhai pi sachisen shag MCS Gospel Preaching Channel. Bat ke khobor ke bang yom tags ni kedai Sepang balai ki Israel ki kwa penyeng temple biang. Ki Israel ki dang kwa penyeng temple biang day namar bakin pediang ya kejutang batamai uji Sukris. Bat ki kham ngai ya Moses ban ya uji su. Ki Israel ki don kejing matla bekenjam sim spiritual blindness. Balai namar latap yaki da kata ke jingka khmat Moses. Haka shithi ke baar upol u apostol syakinong Korin uong bat ngimlong kum Moses ubalabu ke jingka Wales haka khmat jong u. Kenang bakita ki khun Israel kin omyo khmi shan syakabakut kata kabandam no. Ngila ban syem ar Korin kenong kebalai kedekot kebakat lai. Kabandam no kemut kabala ukris halor dingpna. Henry lapen no ik jingmut jongki. Namar hadu kene kesngi haba pule ya kejutang berim. Kata keju kejingka khmat kayai sa haki Israel klem dan loit no. Naba ha ukris lapendam no yaka. Ar Korin kenong kebalai kedekot kebakat sao. Kamut bagi Israel kidang pediang hadu mentah ya ki any Moses. Kejutang barim haka baki dangait haka senam kimrat. Bat Moses ula shim ya kata ka senam bat ula senret ya ka halor utau ba bat ula ong. Hakmi ke senam jong kata kejutang ya ka ba utrai ula penlong bat pi syapang kini kikdin barok. Nilak ban syam kitab Exodus kelnong ba arhusau kedekot ke bapra. Kumno de Moses ule haba ula shim te ya kata kitab kejutang ula pule hakabayok sengau upat ba kite kilaong ya kata barok ke ba utrai ula keren ngin le bat ngin kongo. Kitab Exodus kelnong ba arhusau kedekot ke banyo. Day hang ne ken yo i bahadu mentah bayaki Israel latap da kejing tap khmat jong Moses bat kimla ban yo i ya ka burom uji Sukris kum Mesaya jongki. Na kata kadau ya lap kat bayalap pensyai kat ba pensyai ro ki Israel kinom ngai hau jisu ya mentah. Uji su ladep ong naba shisha nga ong hapi bap hinamla ban pendep ban yalap ya kishnong ki Israel tat anda unwan ukhon ubreu. Gospel Matthias kenong sipo godekot ke baar pulai. Kabamut ki Israel kin ngai tat anda kin yoi ba unwan ujisu na benang. Day kejing bom ngai ki Israel kelalong penban kejing tim korsing yakihi kat hadu bakila do no ya ke temple ke baar Jerusalem. Padu jisu la ong ya kane haganong Samaria. Pin amane ya ukpa lor una ulung lamne ha Jerusalem. La ban syam gospel yones lanang basau berkhat ke baar huai. Shisha kala jia kumta bahadin lai pu prasnam kata na du ulai pu ar edi hadu nyopo edi. Kala jia ka jing penjot thiau ya ke Jerusalem bat ya ke temple la pentua klem I no mau halor umau. Gospel Matthias kenong baar pasau kerkot kemenang kong hadu ar. Kata kala jia ha unyopo edi la penjot thiau degi sipai Roman. Nadu unyopo edi hadu mentah kala long kumba syijar kendai spak sanpo san senam klem temple. Kamut duna arhajar senam mentah ki Israel kim dan temple show ban ai jingknya ha ublai. Bat day nadu unyopo edihi baki Israel kila sakma syekeleng kepurthai. Tat hadu usyihajar kendai spak saupo pra edi baki layo biang yalaga jonggari da kejing penbena ke UNO. Kamut kejing sakma ki Israel kelalong syijar praspa nyopo prasnam
ki khat arjat ki khon Israel ki sakama shakeleng kapur thai dei na do shijar khandai spa so pra edi bagajingwan phai kala sedang ter shiter hadu menta kaba phala kalong bo sumbai Israel on omja ong ka khtin ublai kat kom kitab Jeremia lai huwei kadkhot kabalai hunrio hangno kidon kibasa tang ublai ubatip hangno kidon bat iga nega banta ngin sapule hadin tekumba kalong menta baha Israel kiba pediang ya ujisu kidon tang si persen khandai pu khandai persen kimpat ngai ulawan shalaki jong shaki Israel bat kita kibadai laki jong kim shem lepediang ya u gospel yonis kalong kebeneng kong kadkhot kebakhat wai hanrai ki ong penban sa nar phna ya u la ban shem Matthias ar pnyo kadkhot keba ar pu ar hadu ar pulai haga jing shisha ublai kwa shu yaki Israel ban penyeng temple yakaban ai jingknya ha ublai da kasnam kimrat namar uladep ha ya ukhon langbrot u Jisu ban long ke jingknya batang shisin u apostol Paul shaginong Hebrew wong hanrai bo un aingu yala de bonsen komba orang ba lengdo ulet rung sha kata gajaka kentang halaka snem daga jong kasnam hanrai menta tang shisen lapan pau yo Jisu haga bakut kia ya kaban pendam no ya kapop da kabaknya yala de ngila ban shem Hebrew kolanong kabakhandai kadkhot kaba ar hosan hadu ar pundriu u Jisu ulang ukhon lang brot ulang kenya namar ki pop ki benreu hanrai ki Israel kimpat ngai ya kata hadu menta kombala ong haneng namar bala tapno yaki khmat bakenjaman sem jongki daki ain Moses lapan ishibon haki Israel ki ei hanrai kim ngai u Yohanes u ong haki hakmi u khon lang brot jong ublai ubakit no yaki pop kapur thai katkum gospel Yohanes kalnong kebaneng kong kadkhot kabaar pu khandai hanrai kim yo i ten akadaw gajing bom ngai hadu menta ki Israel kidang ap khmi lenti Mesaya bat ap khmi lenti temple nang bakin yo le niam ai jingknya kum hakipor handai daki langbrot ki masi Bethlehem ikatang ila ban syam kitab jingkhang konong kabakhat khandai iwai hadu shipau ki Israel kila da penbiang lut nadong shadong ki jingdon kamban teipat ya ka temple ka balai jongki hanrai kimpat yo hukum nang no bat dan unong sensar perthai bala ban ai hukum yaki light na Chris lamler antichrist namar kin sayate jutang lamler badu laban shem kitab Isaya kanong ka ar pu pra ka dekhot ka bakhat saw du khat pra Chris lamler un le kamba un airu ka hukum bakin penyang ya ka temple ka balai namar utip ba mauru un sesyong hangta hadin balakut ki lai snem steng benengkong bat hangta un le yalade kum ublai ngila ban syam ar Thessaloni kanong ka ar ka dekhot ka balai hadu saw dei ya ga benta ba u Daniel uong bat shitayo un penlong ke jutang ke beskham bat hamar ke basyiteng kata katayo un pendo ia ke jingknya bat jing aingu bam kabamut mar yakut ki laisnam steng umrat klau un pensenge ia ki jiu ban ai jingknya hapo kata ke temple la ban shem kitab Daniel kanong ka bakhandai ka dekhot ka ar pnyo dei hang ne tang supen senge iki jiu ban le niam kin sa shai jingmut
Bapleng ke jutang jongki ke long bat unong shun jongki. Bat ke jingyap ya ke bau isaya ulaong. Umurat klau upen mi ya ke hukum ban penyapat ki Israel baro. Kan long ke por jing jenjar ba ke bompat julong na mendang long ke perthai. Gospel Matias arusau ke dekat ke ba arpuwai. Day hang na ki Israel kin wat ya ublay de ke donut baro. Kin yam kin kaang. Bat kin shania shu hauta. Ubala syok yeki. Hanrai kin shania hautrai. Uta ubakhoi jong ki Israel. Kitab Isaya kanang ke bersipau ke dekat ke ba arpau. Day hang na ki Israel kin sngauto. Ba uji su peleng uday Mesaya jongki. Batkan sedon ke jingyam briu bakrau ha Jerusalem. Ha kata kapor. Ngilak ban Shem kitab Sekaria. Kalau nong ke bekat ar ke dekat ke bersipau ke dekat wai. Day ha kata kapor kan. An sepen im yaki Israel baro. Ngilak ban Shem stipol skinong rum. Kalau nong ke bekat wai. Ke dekat ke baar penriu hadu lai po ar. Kumta kapor. Kaban sepen yang pat ikat tempel ke balai. Kan long kapor. Kabekut kia bat kipor. Bat kabekut ke jing sensyar briu. Kabekut jang ki ki berim baro ki bahaga nega pertai. Namar ya ke tempel an penyeng daga hukum umrat klau. Shiteng naga benta ki Israel. Bat shiteng naga benta kapor jing sensyar jong u. Balatip kum ki saupo ar benai. Ne shi hajar ar spa andripau sengi. Kat kum Daniel kendai ar punyo. Kidak kilanang pau. Kabakut kalanang jan. Namar kata. Uta ubahok. Tonang le hok. Uta ubom hok. Tonang le bom hok. Uta ubatingit. To unang tingit. Uta ubakhoit. To unang khoit. Kitab jing penpau kalanang ke ba ar po ar. Kedekat kebekat wai. Ublay da kebenta keburom ke jongu. Amen.